gdje grad odlučuje. Halo, dobro večer. O, Bo. Lampa, Čalo, jedi govno. kako ba je govna, gdje je moji 500 maraka? Neki basan. Je normalan Bog dao. Gdje su pare? O tiskare. A? U tiskari. A uzeli smo 500 maraka. A kako marke kad mi kunama baratamo? Eto me neko hvatio, jebe. Ne znam ja ništa o tim tvojim kunama. Gdje su pare? Ništa o tvojim markama jebi. A se nađemo od tu gore, gledaj. Svima sam... Ma jebem ti tetku u Slozenu, šta da se nađemo? Šta? Doći ti ja u Pulu u taj tvoj bunker tu. Može. 500 maraka, hoću da vidim, sutra. Što čuo? Ma ne, može 1000. A šta, zašto ti je dužan? Šta ti je napravio? Šta ste se dogovorili? Pa je rekao doveš tamo Alda u nas na Bajramsko sjelo Banja Luku pa nisi došao jebovo ti sve svoje. Šta Banja Luka? U Banja Luka si nešto organizirao. Šta si organizirao? On kaže da ništa nije organizirao. Ko sad 500 plaće? maraka suzu avanca nikad došao nisi. A šta je treba organizirati? Znači ja Pulu, ja ne moj vićeš. Sam dok autobus stigne, čekam, tu sam na stanici. Slušaj me. Jebate, jaro. Na koji? Ćeš ti. Šta kažeš? Ja se tebi smijem. Ma ja Evo ću me na možda autobuskoj jedin stanici, gol, čekam autobus za Pulu, ide za pol sata kreće. Evo okej, ja te čekam na autobusnom kolodvoru. Ajde. Ajde, važi, Ajde, valja. Važi, vidimo se. Ajde, živjeli. Sretan put. Kad stižu.